perhatian, kamu umumkan kepada mak anengit yang anengit di bawah 50 minggu, urayo na posyandu. Wahai kaum mak pasinya ani ba posyandu, hai kaum ibu balaju ane balita. Wahai kaum mak pasinya ani ba posyandu, hai kaum ibu balaju ane balita. Gebri PMT lekader bubur ngan susu, yang koreng gizi stunting langsung ke data. Gebri PMT lekader bubur ngan susu, yang koreng gizi stunting langsung ke data. Imunisasi obat prena posyandu untuk lindungi penyakit anak balita. Tunti BCG DBC benaleta, yang kanker hati hepatitis Cina belena, difteri, infeksi bak kerongkongan, yang batuk rijang sayang anak balita. Suntik tetanus ngaji penyakit manyang, menyokak kenang pedanya uban jihana. Hei kaum mak basinya ani bak posyandu, hai kaum ibu balaju ane balita. Wahai kaum mak basinya ani bak posyandu, hai kaum ibu balaju ane balita. Gebri PMT lekader bubur ngan susu, yang koreng gizi stunting langsung ke data. Gebri PMT lekader bubur ngan susu, yang koreng gizi stunting langsung ke data. Imunisasi tujuan pekebai badan dari serangan penyakit yang tak bahaya. Manyaknya lahir bedua sunti habenol, ibu mengandung bekaya menuja paresa. Dakalan kadar gereja Arab sabe umu, gaji otak si bulan anak padina. Beri pengumuman digamnya nekaram abesu, singo posyandu kaum ibu nebabalita. Petugas gizi sweepingan ibu bidan, jauh lapangan lam kampung panah balita. Petugas promkes berumeh beri penyuluhan, jurim tak sayang das vaksin sabe gebaba. Asaina pasien yang hamil yang melahirkan, kadroh bu bidan jata nyong geja paresa. Nyong bumil resti han ase oleh bu bidan, gejo rujukan gesaran yubau kota. Wahai kaum mak basinya ni ba posyandu, hei kaum ibu balaju ane balita. Gebri PMT lekader bubur ngan susu, yang koreng gizi
stunting langsung ke dada. Gebri PMT lekader bubur ngan susu nyongko reng gizi stunting langsung ke dada.